Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuladu football mubarak deha sponsor yoge first one match marhaba danno. Miyadage match ka baddal Qurani kulam tolhele adi Kafama United. Miyad match ke sarafir mehmana ki batuladu mewage Muhammad Nasir. The team will come there in afternoon. Rostam Kurmatiga editum danno. Adi miyadage match ke next counselor ki Ismail Daud. The team ke Kolonterina of Salona Salam Kuldema made the match ke Sarafana Mehman Muhammad Nasir Garim Warangado Berkamakane Muhammad Nasir. Made the match ke first referee ki Ali Naim adi line Banata Devani Hussein Sinan. Adi Muhammad Mushil. Fourth referee Gotugami Irshad Farooq. Made the match counselor ki Ismail Daud.
अस्सलाम वालेकुम थोड़ा फुटबॉल उम्बारा इतिहास फंसवी होगे ग्रुप स्टेज के आते ग्रुप ए के फहम चाहे में बेंतर न मरहबा दनम मुबारत के फसोना मैच क्लब थोड़ी हेदे यदि कफमा यूनाइटेड में बदल करनी में ग्रुप ए के फहम मैच द टीम कुरमत लार में योगत ग्रुप ए बदा लार ग्रुप ए के बना का में योगत मियोती देखोनु कमती कोनो देमिचुं 3 पॉइंट हो दागे क्लब थोड़े हेदे बारात का कौन फुरता मैचो मोड़ो इफा वाणी या कोई टीम अब 3 पॉइंट लिबी फवारो लांडोगे तफात मेगो तो देवनाया के मैच मैच एवर को गेम विस क्लब थोड़े हेदे में ग्रुप के एवना हो देने कफमा यूनाइटेड फुर्सत मती मैच कामयाब को गेम से में जाके कशवर कुरमा कफमा यूनाइटेड मैच कामयाब कोफिनमा लांडोगे तफात बदानी से में दतर कुराने द टीम अच्छा कफमा यूनाइटेड कुरमतेरो टीम मुबारत का कौन फुरता मिशगा टीम के गो गहुरी 8 नंबर गो कीपर सीधा रिकॉर्ड देखो मैं को मैच स्टार्ट कोफमी वनी मैच का बदल का कोले न कोई जो नंबर 16 मोहम्मद नाशिद थोड़े हेदे कोड़ों तेरे माहिल कोरिया वेली बोला टीम के जोज नंबर 11 माइसान में मसे करने यार मती नम इस माइसान बोला कंट्रोल कर दिया बेरे फेंका में इसमें दिदाना गाफ में ने एल्दों कफमा यूनाइटेड के यामीन करे फोन वाले बोला ब्लॉक हो गया मिदी हलीम इब्राहिम हलीम में दोनों का कैरिंग अरमतिन कुरे फोन वाले बोला ना कैरेगा होरी थोड़े हेदे कोन तेरे फागे जी फारमतिन बोला बेरे फमे वनी बारात का थोड़े हेदे कोन फुरता मैचगा देखो नो कम मचा दे कोड़ा कोड़े तिने देगे नतीजे को मैच कामयाब को फवन दिक्कत फमा यूनाइटेड देखो नो कम मत कोड़ मैच हाथेंगे एक एक गे तफात बोल नतीजा देखो नो कम मत कामयाब करी बारात के कोड़ों में फार करे में देखो रूपा का बाद हाँ टीम बारात का बैर है तो मैं को मैं ग्रुप का 3 टीम हिमेनेर को मैं ग्रुप को से मैं खुरी गोना दे टीम में बारात के सेमीफाइनल दतुर कुरान कसियामीन में तेरे बोला होदा हलीम हलीम तुम बोला गेली के मेरी टीम के कैप्टन जो नंबर 7 रयान बोला कुरे फनवाल माइसान और उसको दिन जैसा दी बोला एरिया तेरेगा हुरी कफा यूनाइटेड के डिफेंडर जान बोला बेर को ली थोड़े हेदे के कौन अरे तेरे नगा दिन बोला यार मेन बोलूं करिए जैसा क्लब थोड़े हेदे के एल्दू में फारो इब्राहिम हालीम बोला दिपेगे हालीम में फारो करे फोन आए बोला शाहिद काउंटर का कुरेंगे रे तो मैं सेकंड मैच को दानो मुझे तेरे के दे मैं क्लब थोड़ा हेदे कोन तेरी फातुम बोला हो देखी पर नुको में बोला दिफा का फमेवन कस माइसान अरमती बोला कंट्रोल कर ला माइसान कुरे जैसा बोला मिफारो टीम के कोन तेरे का नदी मिदे टीम के जोजन वर हतेरा फाना जैसा है बोले ना कंट्रोल नोए दे बोला के पे होदा सब पड़ा करे फोनवा नमस्ते बे हिसाब का टीम के कोन तेरे कोने
ಶ್ರೀಜಾನ್ hari metin kare kulun dekulun tire kare metu ko fadi ಶ್ರೀಜಾನ್ ಬೋಳ yakure jesa bola mi fare team ge rafan bola in area offside magame ge horuma ko daisman didana gaf me won tole hede kulun terin fahato team ge rafa metere jesa ball team ge jozi number 22 minhal meteram mi kulni mi far fashaga mihata nangaru club tole hede team dominate kogen kulumu menani par kure fonwa riti bola maisan ere berum bola control kolla team ge rafan tera vanumaya ko mi farene foul ko famene razan foul kore kama referee minimmi penalty ek club tole hede chuge wara kuri kolo penalty edi bige midi ere tera deme rafan vanumaya ko ena kare mase kuri razan foul kuri penalty kure fonwada midi team ge jersey number addiha haisam mohammad hamid haisam fonwada penalty mati kanan amas gol daga mesh fashagen club thodi helen lead naga fani ibun penalty team ge jersey number addiha haisam mohammad hamid Alright, दोबारा को मैं पेनल्टी कामयाब को फमी होनी कैसे कोल फसाया उन्नीस संदेशा का तेरे देखो तेरे कार में से को फारी में चफनवा दी बॉल है हादी मेरा नहीं इब्राहिम हादीम हमें से ना bola control kolir bola ber fani gol kurmati jeho me club tole hele gol kurmati kure fono adi bola 19 bola control kolla meteren kure meni kure daalum ge derege na ke pahatunga kulun teriya jersey number 5 Rafa foul ko fami wani half ke medaka hisab jeho me dibige medi Kafama United jehon kore fonwani 19 akole je बारात का कोण पुरता मिलगा कफमा यूनाइटेड जे हमें कने दांडु इदे जेम को कामयाब को फनी 19 से दांडु कामयाब को दिने मैच को 19 फोन वाली bola वो गति बिल्कुल तेरे क्या जी है bola ब्लॉक हो गया मिदी शाविन Israr Remetin kureda mese karena mes kureda olom ketere kete me Israr atum bola bere famen Shavin Fale pada ko fatiri tene kure fono bola ya main demme block kure anakais Shavin team ge Fahatum Fam
Razan Fahad bola hodu kolla Unais Kas Razan team ge metere Yamin Nahil hari metin kure fonwa adi bola mi fara gelige mide tol hede kulunterin bola hoda team ge Nahil kure denje sai bola mi fara Nahil adi bege midi Kaskulum fashagan kafama team ge kulunterin team ge faton Razan bada kure fonwa adi bola tol kulunterin bolon kure fonwa adi Halim Kara kulunter kan bedo kolla arimatin kure jehiduma ek mi fara bola gelige midi dan fara kure fonwa adi bola team ge kulunter kanudi midi faton go keeper bola difa kure Rafa kure fonwa adi bola Haisam me arani Haisam ere bero me far fonwa hamada keeper difa kure bounce adi bun bola ere teren control kol dina mes bola gelige midi mi far kama team ge kulunterin bola hoda team ge metere Yamin bola kure mena Yamin Nauf fonwa adi bola block egen gosomi wani arimati Israr ere teren nagadim bola names dibe hisab ka team ge kuluntere kone ya ko referee kulu metu kanda daaf me wani Kafama United ge defender Razana kumisare gani avege area tere go show de tumai ko ene farwa din ma referee ishara ko phone ade kumisare ge serious ane akam boda bedevini Razan beduma ashigandu dadan aru referee ishara ko phone wani gas team ge fatu ga muhimma dawren ada kura kuluntere Razan kiyan uda tuke bodu bay kula mejikama waana ma team hum gas ge dun take kurmiti waane Razan dana fema kolum pattani do boda kum ke bola tanaga sapala kure fonwa adi bola tol hede kuluntere Maisan pure jasa bola mi farage dege midi Yamin Unais Adon kure fonwa adi bola Ibrahim Halim half bola kure dama se kure names Harimati deme bola control kure ro bere fo ekama lesson didana gafa me woni go kurmati jehome
club todi hele Unais Mehar ko bola kuriya jasa bola masay kuri Shahid offset magame ge mehri me ko badale me gen aniyave gen febi razan ge badalga jozi number Fansa Zarir kule nukuti Zarir kule nukutu maako Yamin kom sharaka fahatu ga harakai tarumu menane mihar Nice kure fonwa adi bola first team ge kulundire kanodi mide kiba fahatum bola difa kuri hari mecha kure fonwa adi bola team ge Shizan ere tere tiri tiri horas kodin bola mi faro team ge kulundire control koduma bola clear koldi Mahil fonwa adi hamada mi faro barane kiba bola difa ko team ge captain Israru Nauf kure jesa bola block hoge mide Shavin Aisam meter jeda met kulum bola mi faro Faho atum bola bear fani go kurmatin jehume Kafama United Bear mi far fonwa de hamada Asya kama go keeper bola difa Kafama era fan de mere bear shot kuri Unais Pahatum bola hefa kan ma kan kure men this Unais Redam tere gana karen ara fa bola hoda hametere Mahil kasra fa ere telefonwa di bola mi faro mama tim beram midi Shavin ere beram bola control kolla ere telefonwa di bola team ge san bola masay kurun Mahil Tagen hoda masay kurun sena bola gelige midi ka sangol faatu team ge kulun tere team ge mi faatu mi farm Haisam Shavin bola Reber mi far fonwa de hamadani posta fonwa de masay kuri bola ko damaz ne dani karam bola beram midi Zarir team ge Shan kure fonwa di bola block ge mide bola de me difa korang ulum ge terega Mahil ge atu ge jehuma ko jehume difa mi mani Kafama United team ge half ge tere Shahid control kodam se kuri bola mi fare na kare gori farm bola clear koldi
Shavin. Rafal. Mahil kure Jesai bola Mifaharu. Maisan bola kure mene eretera vadi Fadis Maisan fonwadi hamada Mifar goge kanang amas koldagen. Club toli heden lead fula kofa miwani team ge jersey number 11 Maisan Muhammad Nasir. eretera vadi fawara bayada goge kana bola amas kolda fani de sumege natija kon club toli hele lead korom men Nyarbe natija me group ke evana team al dibigen dan. Zarir bola meteren kore je kore dam tere Mifar ena Fahatum masai kore Mahil Fahatum koppa da afmani Rafa bola hodi Rafa bola counter kore merne Adis Rafa carrier kolunte carrier beat kolda ere bero Mifar keeper bola kure go tuma ko shoot kure na mais ma matin bola fono ade uni Kastol hele kolunterin bola hoda Maisan Arimis Jesai bola Mahil merani San Mahil dem bola Jesai dema kena carry dia jersey number 5 Ahmad Shan Jihad foul kori If Jeremy Faru eretera naga din bola Rafa hua Jesai bola team ke jersey number 22 shoot kori rebounds ka ibonu bola goge tere Amaz koldina mais Shavin bola en eri offside maga me gotuma ko daisman dida naga af me wani Minha de me furta fonwadi hamada keeper difa kori rebounds Shavin eri offside ga hori Unech enatu me far bola ge dige mi de Shavin team gari mecha Haisham nametin bola fan kore je eretera mi far naga din bola team ge jersey number 5 Rafa kore fonwa na sida keeper adimada fonwa keeper bola difa kore guys bola ge dige mi di Fatum Yamin bola recover kofa Bada kore fonwa di bola in cas club tol hele koluntere na Ifam Mahil in cas Fahata me kone team ge defender Ifam team ge captain Rayan Metera Rafa hu ko dalam tere Unesh kare masai ko fa team gari mati Haisham Shamkure Jesai bola Rafan ereteren control kolda fonwa de hamada Mifar goge teren amas kolda ge club tol heden e team ge team wana dandu me kaamyab kori ereteren mar fase kama ko de mes jagen hoda team ge jersey number 7 Ahmad Rafan shoot kori tine sumigge natija kon club tol hede koriga me ko referee ota break ka kolo metu kanda dafa mi wani ola abigata ko kulamun anna tiya ko motor break the team of the family
water break kulumedi konda adma fanaka is kulumi fashani kola fashagen Kafama United ge metteren 19 Kuriya Fonawadi bola team ge Shahid Mase kurina mes keeper bola difa kofa ifama mettera kule Mase kul bola far Zarir dibige mede Zarir bola fa metteren kure je adi Zarir bola ayku Shahid Nauf bola control kolma ena carry dera Yan bola bear kolda fane don Kafama United Rafa team ge Rafan kasang Rafa Shavin namikon Shavin Kuriya Fonawadi bola mi faru Aisham bola ngere offside magame game hori Shahid keeper sangol bola kuriya gaya ko hilala Mase kurina mes ko Amaz ne bola beera midi Aisham Kuriya Fonawadi bola mi faru Yamin bola hoda team ge 19 kule Mase kur bola ge dige midi tole de team ge kulun terin bola hoda team ge Shizan Kuriya Fonawadi bola Shavin mera na Shavin bola ngere offside magame game hori Maisan Rafa metteren control kolla kure jessa bola Rafan side ge horma ek du kolli mi faharu ya ek mulin huskon ara Mahir bola goge teren Amaz kollagen club thodi heden e team ge hatarwana nadu me kamyab kuri frutan bola Rafan Masake kofes offside magame ge horiken guma ko fahatun eri Mahir bola du kolli Mahir mulin huha ara bola goge kanan Amaz kollagen club thodi heden e team ge hatarwana nadu me kamyab kuri hatares sumek ge natija ko thodi hede lead koro menani Harus fata kole Mase kore bola Maisan bola recover kofa Nahil Nauf medano ka karen bola control kolla kure kolum bola Halim me chedden jesa bola block ge medene kas Nahil kure Fonawadi bola Nauf bola Mase ke kuri na mes keeper screen ko berwan do kolli go kur matin jeume
ರಯಾನ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಮೆತ್ತೆರೆ ಮಿನ್ಹಾಲ್ ರಿಜಾನ್ kas fahatam mikone teamge captain Rayyan Ifam Shavin Arimadin bola control kolda mifar kuriya kulum bola teamge Rafa bola merane keeper sarboda kuriga Yamin fahatan as bola difa kuri as Rafa bola hoda fahata den jasai bola Nahil Nauf Yamin kuriya fonwadi bola block wegen midi Aisham මෙතන බෝල කන්ට්‍රෝල් කළා මිෆාර ෆොනවාද හැමදා සීදා කොලා මාස්කෝ ෆොනවාද මෙසේ කිරන මෙස් හරි මතින් බෝල බේර මෙදේ ගෝ කර මතින් ජෙහොම Israr Shavin එනගතුම් බෝල හොදා මෙලහාෆ්ගේ තෙරෙන් ෆහතා එම්මෙ ෆහතුන් ගෝ කීපර් මිෆාර් මිකොනේ නිෆාම් ටීම්ගේ කැප්ටන් රයාන් ෆහතු ಅಂಗಳು ಲೀಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮಾಯಕು ಅಂಗಳು ಪಾಸಕ್ಕೆ ಫಹತುಗೆ ಜಹಾಗೆನ್ ಕೊಳಮ ಮೇನನಿ ತೊಳಹೆದೆ ಟೀಮು ಶಮರ ಬದಾದ ಕುರೆ ಫೋನ್ವಾದಿ ಬೋಲ ಮಿ ಫಾರಸ್ ಮೈಸಾನ್ ಬೋಲ ಎರಿ ಆಫ್ಸೈಡ್ ಮಗಾಮೆಗೆ ಹುರುಮಾಯಕು ದೈಸ್ಮನ್ ದಿದನ ಗಾಫಿಯೋನಿ Hasham kuren hilla bola this Hasham bola merani zarir fahatan ase bola bear kolla afan Ereter horas ko din bola mi faharo Maisan akol fatum bola control kolla here beru Ereter mi far fapus na gadin bola. Iche fonuada mase ekkore na mesko damas ne midi. Fa bola attempt kore demme. Shavin Shavin दो कदी Shavin शॉट करना मैं से बॉल ब्लॉक हो गया में इब्राहिम हलीम कुरे हिंदा बॉल शाहिद जान फातंग नाइस बॉल जैसा टीम का कैप्टन रयान कुरे फनवा दे बॉल जारीर में कंट्रोल कर दा में दोनों का कैरी इब्राहिम हलीम फरक कुरे जैसा दी बॉल दे में जैसा दी रहना कैरी का और इफाम फाउ को फमी वानी Unesh Ereter fonwadi bola Nauf merani Nauf bodum fonwadi nama keeper sarboda kure huri huras dade matin bola beeram midi Nauf rangalu fursate demme dibigendiya Aisham kure damtere gena tun gedi gende bola Ibrahim Halim bola fan kure jadi Ibrahim Halim dekolun tera kan kure dam se kure damlum ge terega ena fau kofa me mani Rayan fau kure aku rindu card team ge captain Rayan mechoke furtama card fene ge midi
क्लब थोड़े हेलिए के जर्सी नंबर 7 रयान मोहम्मद एरिया Tunggu matin ka gota ka koda tangkol beeron devi fajang 19 media match guys ide jama ko 19 gole कामयाब kuri tangkal hisab ko devi fajang Unes Farfonwadi bola keeper difa kori rebound samase kori Nauf එතන ෆොනවාද මිස කori bola mi far block එකෙන් මිදී corner එක bola බේර ෆමිවනි Kafama United ge corner එරතර නගාදින් බෝල බෝලන් කුරේ ෆොනවාදී එකයිස් කෝනර් එක බෝල බේරම් මිදි Zamul ෆොනවාදී බෝල යන කාර්ය කුරේ කුරුන් තෙර ෆෑග ජීෆ බේරදී ස්ටාර් මේ ෆාරස් කෝන නගාදෙන ස්ටාර් මේ ෆාරු නගාදින් බෝල යාමීන් බෝලන් ෆොනවාදී නම් ස්කෝදා මාස්නේ බෝල බේරම් මිදි ෆ්‍රී හෙඩයි එරේ එතන දෙම යාමීන් Maisan Rafa bola control koda hatan kole fahatan mikone minhal kore fonwadi bola Haisham mari namese kore sammol bolun jessai Taro Shizan edi bola no ba pegen midi enkam Kafama United aidun dendi pegen da Ibrahim Halim Pali badako fakure fono ai bola Israr merani ko kurin Shavin warangala rido ko fatan as bulun jessa harimatin bola bear kolli Nahil San enatun bola hoda kure merani Maisan bola hefain ere tera huras din bola fa post Haisham control koda bada fonwadi bola keeper difa kure atuka jifa rogomatinga goge tere wadifa miwani keeper atuka jifa dia bola itangole fase egotaka goge tere wadege midi Haisham ge dande Club थोड़ी है देंगे टीम के फर्स्ट वन दाड़ो में कामयाब करे काउंटर अटैक के ओफे दे हमदाय को मिफारो Maisan के वर रीति हो रहे दे में फा पोस्ट कंट्रोल कोल्दा हाइशम फणवादी बोला कीपर दिफा को रंगलुम के तेरे गेना तो जीफा गो के तेरे बोला माजी Zarir Redam terega mi faro Mahil teko kori
Kafama United ali fajang Unais Kuria Fonwain. Unais tiri mifaro ere tera Fonwadi bola Haisham bola hoda. Kure jesa bola. Timge Kuluntere kanudi mide Yamin Nahil. Timge Arimating Israr. Kure jesa bola Kurmate Gori Shavin Faga Jifa. Beramidi. Shavin. Arimating bola control koda mifaro Kuria Fonwadi bola. Sham bola en eri name sena bola control Kuria offside magame game hori. Unais Kolon feti name bola nota fetu magane ka sadon kolon feshma referee anga me. Nauf Supporta Kuluntere netma ko Fata Jeda Unais Kule Masai Kuri bola mifaro gelige midi tole hele Kuluntere bola hoda. Arimacha Fonwadi bola team ge Shavin. Rafal Maisan Kuria Hila bola Rafan Nadim ge Kurin Zamul bola clear kali. Kasrafa bola ya Maisan bola control koda Nahil Karen Kuria damage kurani. Rafan Faro Shamadeng Arimacha jesa bola tangolo dura jesa deoni. Shan bola bear kali ellume club thode hele. Shizan ere tera mifaro horas ko dem sai kuri bola bear fene go kurmatin jihon Kafama United ge. Kas kolen fetinam tole hele ge Kulunterin bola hoda Haisham ere bearum bola control koda tangole Fahata. Haisham Arimating Shan Kari this Masai Kurane bearum Rafal Shizan Fonwadi bola block එක මිදේරි area tereng team ge jersey number 22 Minhal bola Fonwadi Mamatim beera midi pratham half ge 40 minute ge kulun hama ve itur wagutu egutu ga 2 minute ge kulun referee dakafan. Unais bola Masai Kuri names bola o daulum terege mi farene fa ko fana mid half ge tereng Kafama United jam dibige midi
Mahil medunuga kæring kuriya fonuadi bowlera Fan merani Fan control kolluma kena kæring a yamin bowl hoda beer kolli eldu club thodi heleya off bowler koreddama sekuri Shavin bowl hoda enfatun team ge goalkeeper ಯಾಕೋ ಫುರ್ತಮ ಹಾಫ್ಗೆ ಕೊಡು ನಿಮಗೆ ಮಿದಿ ಫುರ್ತಮ ಹಾಫ್ಗೆ ಕೊಡು ನಿಮಗೆ ಮಿದಿ ಫಾಹಿಸ್ ಸುಮಿಗೆ ನತಿಜಾ ಕ್ಲಬ್ ಥೋಡೆ ಹೆಲೆ ಕುರಿಯೋಗೆ ಪ್ರಥಮ ಹಾಫ್ ಎಕ್ಕೋಕ ಗೊತಕ ಥೋಡೆ ಹೆಲೆ ಟೀಮ್ ಡೊಮಿನೇಟ್ ಕೋಗೆನ್ ಕೊಡೆ ಫಣಿ ಟೀಮ್ ಗಿನ ದಾಡ್ತಕ್ಕೆ ಕಾಮೇಬ್ ಕೊ ಫಣಿ ಅದು ಕೊಡೆ ಕೊಡೆ ತೆರೆಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ದೇವನ ಹಾಫ್ ಅಂತ ಬೆ ಫೋನ್ ಬದಕಲ್ಲ
ಉಳಿವರು ಫೆಶಿಮಿ ದಂಡು ತೆರೆ ಹಾಮಿತ ಫೋರಿನಗ ಉಳಿವರು ಮಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫಾಲಿ ಮೇ ಮಿರುಗ ಉಳಿವರು ಸಣಿ ತುಳಾಯಗಿ ಜಹಾಮಿ ಜೋಶುಗ ಉಳಿವರು ಫೆನಿ ಮುಬಾರಕು ಸಾವಸ್ ದೇನು ತಿಬೆಹಿಗ चाल चाले वाने हिम्मिये दे फखुर चील फेनिदा तुड़ा दू फुटबॉल दंडुम देश देशे देश देशे फोरी फोरी वेदान आशो देश देशे फोरी फोरी वेदान आशो देश देशे फेनी मोड़ हुनर कुड़ूं तेरी हुआ गैमे फेनी उम्मीद मुबारक तुला गैमे मकसद हासिल वाने गैमे काउंसिल में तुला दुआ माजे गैमे चाल चाले वाने हिम्मिये दे फखुर जील फेनिदा तुला दू फुटबॉल दंडुम देश देशे देश देशे फोरी फोरी वेदान आशो देश देशे फोरी फोरी वेदान आशो देश देशे एकुवेरी कंदक दे मुंबद ही गुळुंटी मुतकुं एकुवेरी की वाद किया मियदु मिदंडुगा लामासीलु नमूना फेनिगेंदाने मोड़ फेमर हुनर तके फेनिगेंदाने फोनी उम्मीदुम रम्मन होदम फहमिनटा हमया कशिंगी बरुलाने चाल चाले वाने हिम्मिये दे फखुर चील फेनिदा तुड़ा दू फुटबॉल दंडुम देश देशे देश देशे फोरी फोरी वेदान आशो 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 देश देशे Kulivaru tula namun footballan Kulivaru mubarak vidanehin Kita kulivaru foriga Pihi fansavis Au magutake koshadeni Ujala Ujala Kulivaru tula namun footballan Kulivaru mubarak vidanehin Ekuveri kamai ku badehi jile Dulahe kamai ku kuri magumi alvedanehin Ruha eki dirwala Council mi amaze Kulivaru mubarak vidanehin Kita kulivaru foriga Vihi pansavis Au magutake koshadeni ujala Elveda emmendi sapo Koluwala iddi kolu
ಪಕ್ಷಿ ಗಂಡುಗೆ ಅಡಕಿಯ ಮಮ್ಮಮು ಲೆಫ್ರಿಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಬ್ಬೋಲಮ ಬಾರವಿ ನಂಬರು ಕತ್ತುವಾದ ಮೊಳು ಹುನರು ದಕ್ಕ ಜಹಾನಿ ಮೊಳುಗೋ ಕುಳಿವರು ತುಳ ನಮ್ಮ ಫುಟ್ಬೋಳಾಯ್ ಕುಳಿವರು ಮುಬಾರಕ್ ವಿಧಾನೆ ಪಿತಾ ಕುಳಿವರು ಫೋರಿಗ ಪಿಹಿ ಫನ್ಸವೀಸ್ ಅವು ಮಗು ತಕೆ ಕೊಟ್ಟಾದೆ ನೀ ಉಜಾಲ ಓ ಓ ಓ ಉಜಾಲ ಕುಳಿವರು ಫೆಶಿಮಿ ದಂಡು ತೆರೆ ಹಾಮಿತಾ ಫೋರಿನಗ ಕುಳಿವರು ಮಿ ಫುಟ್ಬಾಲ ಫಾಲಿವೆ ಮಿರುಗ ಕುಳಿವರು ಸಳಿ ತುಳಾಯಗಿ ಜಹಾಮಿ ಜೋಶುಗ ಕುಳಿವರು ಫೆನಿ ಮುಬಾರತು ಸಾಬಸ್ ದೇನು ತಿಬೆಹಿಗ هذه थोड़ा फुटबॉल बार अध्याय संसवी के ग्रुप ए के फाहु मैच का मतलब थोड़ी हेले अदि कफमा यूनाइटेड बद कुरा मैच के देवन हाफ बेंतेरन मरहबा दनव अदि फुरतम हाफ के कुळु निमगे गुस्वानी फाहिस सुमेगे तफात बोर्ड नतीजा को क्लब थोड़ी हेले कुरी गोवेगे फुरतम हाफ के कुळु म बदादार मुळे हाफ एको कहा गोतक थोड़ी हेले टीम डोमिनेट कोगे कुळे फनी टीम गिन हमदा तके उफेद्दी ඒක බදල්ග කෆ්මා යුනයිටඩ්ගේ ෆරාතු මානරකාතර गिन हमदा तके ෆෙනිගෙන් ගොස්වයි නොයි ෆාගේ කොල්දන් ජේ කෆ්මා යුනයිටඩ්ගේ ෆාතුක මුහිම්මද් දවරන් අදා කුරා කුළුන් තෙරියා රසාන් රෂීද මිචුගේ වර කුරී කොළ දිබුණ අනියාක ගොලිගෙන් යන බද කොෆ්ෆනි මේගේ තුරු මෙමෙචා කුරු මැසි ටීම් ගේ නම්බර් ගෝල් කීපර් මිදිය මිචුගේ රෙකාඩ් දෙකමයි කු මිචුගේ නේන ෆෙනිගෙන් නුදේ de badada kaiku kafama united un kolu me fashani jozi number 11 dain mohammad abdul rahim and jozi number 7 mohammad nahik usen ramiz start kofani me dekonu tanake media match ga start kori dekonu tere match ka bench me fishi devana half ka දෙවන half ගේ කොළඹ ෆිරණ එක කෆමා යුනයිටඩ් දායින් බෝල කෑරීක උන ෆෂාගේ 19 මෙතරින් බදාදා කුරිය ෆොනවාදී බෝල නැහික දෙන් ෆොනවාදී බෝල තොල හෙදේ ටීම් ගේ කුළුන් තරින් බෝල හොදි හයිෂම්මත් දෙන් ජස්සාදී බෝල මි ෆහරෝ නා ෂාන් බෝල බේර කොල්ලා ෆනි
Jamul Kuring di bola mi faharo tole da team ko ulunderi bola hoda mi fahar Afan main da sada masai karna me sato ga jehuna kama referee nimmi Afan carrying ball hefang una skore jeda team ga arimati Nahil Korea fonwa di bola mi faharo team ge kulunderi ka nodi mi deko keeper bola difa kori Unais Zarir Namitin Korea da masai Korea da ulum ge terega Zarir atum bola BRF mi faharo Fan bola yakore menani namesi amin fatan aise bola beru kolli corner ka bola bere famani ade devan half eshiru kama United ge captain Isar febu mayako mihar bendo ala kolmane jozi number postolas noi Yamin Hasan Tolhedege kona Shavin mikone Shavin Arimatin bola control kolla poster naga bola minha control kolla ma gena kare de Shan veti gane fa bola beer kolla yana ka corner far kona naga de midani Haisham Haisham nagadi bola pa postum Maisan bola bodum kure fonwa de namas go da mazne bola bere me de go kurmatin jehume Kafama United Kolo fashagen Yamin pahatum kure fonwa de bola Fam bola hoda Maisan ad Mahil Team gari macha Haisham Kasmahil bola control kolla mase kore natu Unais bola hoda kore men Unais kore jasa bola dain me arani names dain lim ke korin keeper nukume bola clear kolli Kasmahil bola ya Naskari Tano Nahil bola hoda Korea fonwa di bola dibe hisabu ga team ge kulun tere kone Shavin Animatin bola control koda team ge Maisan Korea jasa bola mi fa return bola kole masa ekure namais Tangolo duram midiana kais Maisan bola yaku Zarir ena kari me masa ekurani Maisan Zarir kari beat kolla Shavin control kolla kure jesa bola Maisan namais offside magame ge horikama laisman nimma fani laisman dida naga fami wani Shavin bola hoda kure jesa bola Rafan bola mase kure Yamin clear kodi bola Nauf kure fonwa di bola Nahik merani Nahik bola control kolla Shizan kari metere jehda team ge Nauf Nakol bola ari macam mi devuni ari metin bola control kolla Ifam kari huras kodin bola mi faro area tereng Nahik kal dibun name se na control no mi de yako Mahil bola bear kolli corner ka
heretere rangalu fursate namas control nukure vidi deme දෙවන half ka badala kulen nuku kulun tere nahi kaki kafama United alifu ekona dain nagadeni dain nagadi bola nice Ibrahim Halim half ball hoda tan kole fahata Shan tiri kure fonwa di bola nahi kere beran fonwa di namas blok wegen dia bola goal keeper bola difa kori difa kolen je kafama United team ga kina adege zuan kina kulun tereng hemene ek dana matiege samane kina adege zuan kulun tereng finigende Yamin hari macha jassali bola Haisham mi hodi Haisham Rafan takola dura jassade une berum ge kuring area teren bola control kolla Rafan Misan fonwa di bola Han Faro bola control kurero bola bere fane go kuri matin jehumi Shan enatu bola gedege me Shisan bola hoda Mahil metera kule masai kuri bola Unais Nauf tiri kuri fonwa di bola Nahik me arani ade Ibrahim Halim bola ere tere masai kure na Shizan ge wara rangal tekol de demme rangal redo kofa bola hodi Rafa meteren bola hoda team ge Minhal Haisham bola ere romi far offside makamek game hori Haisham Arimating Zamul Kari Mimasai Kurani Metera Jeda Adis Haisham Rafhan Onwadi bola block again midi Minhal Rafah bola ya bola do kolli Shavin ere tera nagadin bola Zamul Yamin bola hodi komme saraka de me pil kuri hatuga jehuna kana referee hand kamane maaf ennu Maisana de mifaru Shavin jasadi bola ma bara jasadi une nudi bola berafani goal kurimatin jehome kafama United goal kurimatin life jahan Yamin kuri fonwan Zamul faran kliya ko di bola arimatin Shavin enakare ka zarir homa ko bolun jassa harimatin bola ber kolla fane ellon kafama United ka Shavin Titirin kure de masek kure bola block ge me de Nahil bola hoda team ge Zarira atum me far Shavin bola recover kore team ge Fahata Ifam Shavin Rafal team ge Fahatung Ifam Fahatuga Rangalo pasake jahan kola veto masake kola manane kafama United ge team ge kulun terin wara boda
ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇಸ್ಕನ್ ದಿಯೆಗೆನ್ ಕೊಳಮುಂ ಅಣ್ಣಾತಿ ಶಾವಿನ್ ಕುರಿಯ ಜಸ್ಸಾದಿ ಬೋಳ ಮಿ ಫಹಾರು ಟೀಮ್ಗೆ ರಫಾನ ದೇನ್ ಕೊಳಂ ಬೋಳ ತಂಗೊಳ ದುರ ಜಸ್ಸಾದೆ ಉಣೆ ನಾಫ್ ಬೋಳ ಹೋದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೊ ಬೇರುವಾನ್ ದೂಕೊಲಿ ಗೋಲ್ ಕುರುಮತಿಂಚೆ ಹೊಮೆ Nahik bola hodi mi far hoda Halim adi wana far return bola nahika kule mase kure na mase kunira yan fahatan as bola mi hodi Haisham Shan kare me mase ke kurani adi kuri mis fahaga kolli hen kafama team ga zuwan gina kulun terin taken himene minhal bola ko counter kure mene ere tera wade mi faruniya post of wadi bola keeper ay matin go ge tere anga maze ge midi 50 minute ga क्लब थोड़ी हेलेंगे टीम के हवाना दांडो में कामयाब करी जोसे नंबर 22 अहमद मिनहाल अब्दुल मुहाइमिन काउंटर का दिबुन फुर्सते बॉल हेफेंग एरे तेरा वादेफा निया पोस्ट फनवादी बॉल है कीपर मतिन गोगे तेरे नमाज़ के मिदी अदे हाईएस्ट सोमेगे नतीजा कों कफमा यूनाइटेड कुरीगा टीम के कुलंतरिया का जमूला अनिया वेगन फरवा देमुं अनाते कुलम में दिखने अदे फाको लंजे मैच कुरिया दार मैच बदादमस थोड़ा दोगे किना अदे के राइतों द टीम के सपोर्टर्स ताडो सारा हाथ का तिबिका किना हर तके के में दुकेंड मुंग फा मेरे शगा बड़ फुटबॉल बाराते बेबी के मिदनी बारात का कुरिम स्वाहा कुरिहें शनिस्वे बागिना अदे के कुलंतरिन तके हासको जुवां मोळति कुलंतरिन तके अलमेन फनिंगे मैच बदादार कफमा टीम के फुल बैक कोडमुंगना जोजी नंबर ಫಹೇಂಗ್ ಅಹಮದ್ ಶಾನ್ ಶಿಹಾಬ್ ಫಾಕುದಂಜೆ ಎಂಬಾರಾತ್ ಕಾ ಫಿನಿಗೆಂದ ಎಮ್ಮೆ ಹಾಗು ಕುಳುಂತೆರಿಯ ಅದನ್ ಸಾದ ಆಹಾರುಗೆ ಕುಳುಂತೆರಿಯ ಮೇಮೆಚ್ ಕಾಳಮನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೋಗೆನ್ ಕೊಳಮಂಗನ್ನ ಮಂಜರ್ ಫಿನಿಗೆ ಮಿದನಿ ಜಮೂಲ ಕೊಮೆಸ್ ವರೆಗೆ ಗಾಣಿ ಆವೆಗೆನ್ ಎನಮಿ ಫೇಬಿ जमूल अनियावेगे फेबिर फाकोलंजे टीम गे फहतुन स्टार्ट कोरी दे कोलुन तेरिम विस मिहारो दणमतिगे अनेके गोतन रज़ान अदि जमूल सेंट्रल डिफेंडर गे मगा मे कुरेन कोनी फरतम हाफ गे वर कुरी कोलो रज़ान अनियावेगे बेदि जमूल विस कुमेसरे गे अनियावेगे मेगोतु दंडु बेरोगा मेओरी कर यामेन फाउल कोरी रफान बॉल कंट्रोल कोल मैको हाफ गे मेतेरिन जो मे दिबिगे मिदी को बदले मिगेन्ननी अनियावेगे फेबी जमूलगे बदलगा जोजी नंबर अशाविस रयान मोहम्मद कुळे मेनुकुति दिफाई जो हाइशम टीम गे डिफेंड इफाम न करे दे दाइन बोले होरसरन का सिफाम बोले आय कुरे कुळम बोला नाहिल मेतर जसाले बोला माहिल कुरिया कुळे मसे कुरे बोल मी फहारो नहीक बोल होदा 19 कुरे फनवादी बोल जरीर मेरनी जरीर नमस बोल अंगेरे मी फहार ऑफसाइड मगा में गहरो माय को लाइसमन दिदना गाफ मी वनी
kas kolun fashagen club tol hedege kolun terin team ge fahatum captain Rayyan metera fonwa di bola team ge Maisan Shavin kais Maisan riti bola mi far arimacham mi kone Maisan bola ayku eritera wanna mese kori Yamin kari mi far fonwa di bola goal horasege midi goge dandi karim bola bere famani rangalu fursate Maisan area tera wadefa rahani engadakum fonwa di bola idemme Kurmati kure fonwa di bola nakas Minhal dibige mide Minhal Rafhan kure jasa bola ya main bola recover kure Yamin kure fonwa di bola far tol hede team ge kolun terin bola hoda Minhal metere Rafa Shan kare masego fadis Rafa tirin kure jasa bola Maisan namais mi fars bola ngeri ro na offside magame gautama ko 10 minute dana ka afon kolun fashagen 19 bola meterin tirin kure fonwa di bola dain bola ramase kure namase kure yan jasa bola Zarira dibigude Zarira eretera wadefa mi far horas ko dim bola fa post dain horas ko dini namais tangula duraj fonwa de uni dain nudi bola bere famoni keeper test kollan angolo fursate deme sebi gende namais adis match ga norakka teri amadai kafama united ge faratum fenigen gosfen noi kure jasa bola Haisham bola merani eretera wadefa Haisham mi fahar fonwa di hamada keeper difa kure ay kure e bonsa kolun tere ka dim ge kuring Ibrahim Halim clear ko di bola Shavin ere ber Shavin kare hure nauf kare kure deveta mase kure nauf bola recover kure Zarir nauf kure fonwa di bola mi fast Rayyan bola mi hodi Ifam de kolun tere kare metere Jeda mendroga kare arimache fonwa di bola Haisham merani ereteren bola control kolla Shan ena kare ga Shan ge defense wara rangala mi faro rangala bola recover kure names devana farane ka Haisham bola hoda metere kolum bola Rafa tiring shoot kure bola bare ne go keeper bola difa kure Rafan afke mede ka hisam fonwa da mase kure bola block hoye gemme de Ibrahim Halim clear kol da mase kure bola 19 bola hifam metere Jeda 19 adis 19 kure daulum ge terega 19 satum bola ge de gemme de bola kure daulum terega 19 komesere gane avenge dano matiga osho vidaim ishindi daim mini mihar Ibrahim Halim kure fonwa di bola mi fari fam fatum unai salim ge kuring arimatim bola beru kolla afani
Shavin Fatum bola hoda mi faru Kuria fonwa di bola Haisham Riti bola mi faru Rangal diagonal pahe Shan Karim bola hefang ere tere Wadifa Haisham fonwa di bola goge tere Amas kolagin $5 haivana minute ga club thodi hedeng team ge haivana ladu me kaamyab kuri Haisham ge ituru dande fenege midi meshiga demme Shavin ge wara reed diagonal paahakun arimatin bola fan kuriyan ara ere teren fonwa di bola goge teren Amas kolli Rafal Maisan Natumi far bola gedige midi Ayan bola hoda kure jesa bola Zarira dim ge kurin Shavin screen ko bola peruan do kol Shavin Rafahu devon for return bola Shavin kure dam tere Shavin natum bola gedige midi Zarir bola hoda team ge Nauf kure fonwa di bola far gedige midi Faham Faharan kure fonwa di bola main control gola team ge kulun teri ek nibe hisaba ko nongo tina mes Maisan bola mase kuri ene nudibi harimatin bola bere famoni Ibrahim Halim Kure jesa bola 19 bola Kure merani 19 ere tera wade fonwali bola mi far goge kanang Amas kollagen Kafama United unge team ge furtama ladu me kaamyab kuri counter attack ga libunu fursate ga unai Zubair deme wara huskon ara bola goge teren Amas kolli fahaga kollanje mike kurin Kafama United no kolo mesh dekonu kamacha dekolo kolo mesh ate ekekun badi mechuga jei hama ekade nadu 19 kaamyab kodine mechuga hile jamakun goal score kuri for counter attack ga libunu fursate go 19 ko jadi fmoni Shavin Nahil kure dalum ge terega dekulun terega wege mi far bola te Shavin bola ko Ryan wete gane fa bola block of fani Yamin tode hele team ge kulun teri Minhal metere team gari me Haisham Rafa Nahik bola hoda dain Nauf kure fonwa di bola mi faharu Ifam fahatun Zarir bola mase kure Zarir kaage jassah mi faharu ari meche fonwa di bola ber fani ellum kulab tolli heleya
Yanko Kafama United on Bada dem Migenani team ge Josie number 13 Ahmad Nahil Mifebi and Abadaga Josie number Sada Absal Shahin Ahmad Kola Menukuti Gol kurmatin Lifajan Yamin bola kure fonwadi Rafa Haisham Rafan Yanafar Haisham Amekone Haisham Alimukure Yamin bola block kuri Kas Rafa Metere Mahil Eretera Nagadi bola Riti bola Rafan Names bola fonwanu de midi Ifam bola Ifam Harimatin kure dam sekrone Yamin Riedu Kofak ena carrying us bola hodi Salmi Faharu Fahata Jasai bola Zarir Yanafara kure Jasai bola geldige midi tol hede team ke kuluntirin bola hoda tiritin kure fonwadi bola Rafan bola kure merani Shan ena carrying Shan ge masaka var rangalu dem Rafan eretera tiritin horas kodin bola ki banuko mi far bola difa kuri Shizan nahi kena kariga harimadin Shizan mi masek kuran Arisha beat kolda mi far eretera horas kodde masek kuri bola be refa mi wani go kurimatin jehme Yanko Club थोड़े हेदें गिना बदल थे गिना तैयार रोमो मेहननी रफान कुरिया कोलमंगा रफान के बदल का जो जने बरफंसा स्फहेंग इस्मान अहमद सिनान कोले मिन कोननी आदि fullback Shivan adi Josie number adi de fullback was bada korani Shivan adi Shizan Josie number dihe Hasan Sham adi Josie number 9 Muhammad Mais kole menukuti The team ge hatarwana badal metere kolomanga minhal mifabani enage badalga Josie number 13 Ahmad Rafa kole menukunani Baki fanara minute ge kolum match ge Dain meterin bola control kolla kore jesa bola mi far block ege midi tole hede kulunterin bola kore merani Yamin jesa di bola masake kuri Sham ge ga ge jihifa bera midi go kurmatin jehme Yamin fonwadi bola block ide ona fara ena fonwadi bola Nauf meterin bola mi hodi
Zarir Arimatin ball fan kor jayada team ge 19 carry kolun de kan beat kolla meter jayada adis 19 ball ya kor midani nice fata jayada masay kor dande ologa de mena carry dia mahil foul kori half ge medaka hisabun jehme dibege medi Kafama United Unais Faro Fonwa di bola matin bola beera midi gol kurmatin jehun club tole hede Maisan Kore Fonwa di bola Sham bole merani Sham ere tera ade Sham deme bola ere offside ge horma ek daisman dita naga fani deme badalaka kulen nuke kulon tere Hasan Sham Per Kore Fonwa bola 19 bola mettere in bola contro cosa già che hoda tiri Fonwa di bola fame bola block kori emme Shan ge ellu no bavege midi tode de gello Ibrahim Halim Shan Nahik kure dalam tere gena kariyen ay Sman ge gaga jifa bola beru Ibrahim Halim kure jasa bola Nahik Arimatin bola control kolla karenga Mahil kare mi faru Mahil bola kure Fonwa ideme Rafal Teritirin kure Fonwa di bola ena kure matiga hore Afsal gaga jifa beera mi de club tode hede अड्डी मिनट के कुड़ो नहीं फरने बाकी 10 मिनट के कुड़ो में मिचका हाथेंगे एक एक तफात बोर नतीजा है क्लब थोड़े हेदे करेगा Rayyan Haisham Metteren bola contro con la Arimatin Shane na carica Kure jessai bola riti bola mi farna Messi Ibrahim Halim varangala redu kofa bola difa kuri Nahik Kure Fonwa di bola Rayyan bola clear koli Kas Nahik Mais kari Nahik bola ek mase kurani
Maisan team ge metten Rafa kure jessa bola mi faharo Rafa bola merani warang husko ere terem badada fonwadi bola sida keeper adimada fonwadi un keeper ge rangalu save demme hus chance dibige mide itur dande kaamyab kurma tole hede badaka kulen eri demme Rafa huwa Zarir karim bola hodan ulumge terege faago fan mege kuder kole kulen Rafa huwa dibun fursat area terem warang husko badada fonwadi na mes keeper bola difa kuri Absal ena fahatun de faam bola mi far hodi sallavs komisare gane avege dalamati gade Rayan wis dalamati go show vidaya me hoti Haisham bola fa metere jehda Haisham bola kore merani Rafa Ere beram mi faro Haisham fonwadi bola ma matin beram medi Nauf metteren bola hoda kure kolon bola mi far block wegen midi Kas Nauf kure fonwadi bola Haisham ere metin bola control koda Shan Kari team ge metter Rafa hu dewan far return bola kure jesa bola Isman merani Isman en kormeti ga nahik me hori Haisham team ge metter Rafa Jagen hoda mi far fonwadi hamada goda mazne horas nadi matin bola beera midi ere beerun shoot kuri namas goda mazne tankola matin bola beere famani kulu fashage kure fonwadi bola unais mi farus menani Unai Sadim ge kune Rayan ge masake warangalo body charge difa bola hodi Isman Mais Rafa Sham mi farere telefono wadi bola goge kananga mas kollagen mechuge addi ha first 1 minute ga club thodiheden e team ge avwana dandu mi kamyab kuri badadaka kole nuke kolontere Hasan Sham ere berum bola hefan ere tera wadefa watfen fonwadi hamada sida kana bola mas kolli Hadim kure jesa bola nahi counter kure devetama se korona dis nahi pahat den Ismail om tere gena kade Isman bola block kori Ibrahim Halim metteren bola hoda arimacha nahi Isman Karim bola hoda harimati nahi me mase korani Arisha beat kolla nahi
ere bere kam fonwadi hamada bare ne post go keeper bola difa kuri yamin fahatu team game fahatu farm captain Rayyan kuri fonwadi bola Aisham risaka tere bola hefa metere jeda are meche fonwadi bola zarir mi far hoda fatun keeper me kone tain guys rafa bola kore dan shan kure jesa bola referee kulo me to kanda da fan now for commissary gane avegen dan mate go show vidan to maiku याको बदले मिगेन ने क्लब थोड़े दे टीम के गोलकीपर बदल करम तैयार वन टीम के गोल गहुरी जोजी नंबर 25 इब्राहिम रशीद के बदल के जोजी नंबर हदिया हते अहमद हाइशम कुड़ेनुकुन्नान now for commissary ge series anedi agena me badan me terega ne jagarangala kulume deki kuluntire now for now fe ma ko anka skolo me fata drop bola con kolon fashan kolon fashage ade 4 minute ge itero ogotu ge kolon refi da ka fane no 10 minute ge kolon hamo ma Rafa Pada denja sai bola de mezarir blokuri famane kais bola mi hodi Mahil Kaisi fam team ge faton captain Rayyan Ismana den fonwadi bola tangol dure jesa devone arimatin bola bere famani
Nahik Usman carrying Arimatin area beru meter Jasai bola team ge Rayan control ko Dumaya ko Rayan bola clear ko Dain meter bola hoda Rayan Zarir kure Jasai bola team ge Afsal bola masai kure namas afa bola hoda fada kolum bola ere tere nahi kurumai koi farm corner ka bola bear koli Kafama United ge kona naga den Rayan ne post naga den bola for Rayan bola kure Jasai Zarir meter bola control ko da Harimati Yamin kure hinda bola Rayan area beru mi faru naga den masai kure bola Rayan block kure Rayan commissar gane avegen daramati go show vidai meti ekena farwa dinama referee ishara ko fami man ke ituro goto egoto ga deke 4 minute ga iteren 3 minute ge kulun nimfa ade kolonteriya danum beelum ashikandu aru anga afane commissar ge serious ane aka boda beleven kon fashaga mi far kure fonwa di bola yamin fadan as bola kudia koldi Rafa bola he fa mettere Jeda team ge Maisana faran kure fonwa da mi faro ke parato ka jifa go ge terenga maze ke midi half ge medaka hisabun Maisan Mohammad Nasir fonwa di bola keeper ge mistake tangola goda kuri ge hore bola attempt kuri atu ga jifa back ola mewani meako mechuge kulumves nimige midi Maisan kamyab kuri lada eko
නුවයෙන් එකෙක්ගේ තෆාත් බෝර් නතිජායකම් क्लब थोड़े हेले मैच कामयाब को ग्रुप ए गे एवण क्लब थोड़े हेले होदा फमेवनी कोणु दे मैचेस कामयाब को हा पॉइंट आयकु सेमी दतुर कफनी ग्रुप ए गे एवण टीम गे गोतुगा मी ग्रुपम देवन टीम गे गोतुगा सेमी दतुर मी कोरी देकोणु कम्मति आदमा कोडबेगिन दानी ग्रुप बी गे फहमचे मैच का बद कुरानी टारगेट फुटबॉल टीम अदि ऑल स्ट्राइकर मैच फौ सेमी दतुर कुरान टीम तक कशर वगिन दानी मियाको मियदुगे मिलाइव कवरेज गे कमेंट्री निमादा हालुंगड बकेदाना बाद जवेरी दुआ के दे मस्ताम देख